Dobrodošli, dragi moji. Danas imam nešto za sve vas koji ste alergični na gluten ili jednostavno imate želju da isprobate jednu zdraviju vrstu brašna u vašoj ishrani i u vašoj kuhinji. Današnja biskvitna rolada je inače recept iz moje stare pokrajine Koruške gdje se jako često priprema. Mi je posebno volimo jer je gotovo za ukupno pola sata, a kombinacija između hejde i brusnice je jako ukusna i interesantna stvar. Brašno od hejde možete inače kupiti u svim većim supermarketima, a ako ipak niste ljubitelji hejde, ovaj rolat možete praviti naravno i sa običnim, glatkim, pšeničnim brašnom, jer je ovaj recept standardni recept koji uvijek možete koristiti sa vrstom brašna koju najviše volite. Uživajte u pripremi. Za biskvit jaja podijelite na žumanjke i bjelanke. Bjelanke sa trunčićem soli istucite u čvrsti snijeg i ostavite na stranu. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer late. Žumanjke, šećer i vanilin šećer pomiješajte u drugoj stijeli. Zatim dodajete 3 kašike vrele vode i sve skupa pjenasto umutite. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email. U posebnoj stijeli pomiješajte brašno i prašak za pecivo. Zatim neizmjenično i ručno dodajete snijeg od bjelanaka i mješavinu brašna i praška za pecivo. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know. I'm sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive when I'm dreaming about a sheep. I go upstairs and get myself another cup of coffee. I get downstairs and then I spill it on the floor. Tijesto sipajte u jedan veliki pleh od rerne obložen pek papirom i tijesto lijepo poravnajte. Biskvit se peče na 220 stepeni, gornji donji grijači, 11 minuta. A cup of coffee in the morning and I get the paper. Pečeni biskvit izvadite iz rerne, okrenite i polako skinete korišteni pek papir. A zatim pripremite jedan čisti list pek papira na koji ćete staviti biskvit. Biskvit oprezno i skupa sa pek papirom zarolajte u jednu rolnu. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself. Biskvit ostavite da se ohladi, a u međuvremenu pripremate fil. Za fil 500 ml slatkog vrhnja sipajte u jednu zdjelu, zatim dodajete krem fiks i sve skupa istučete u čvrsti snijeg. Zatim dodajete 3 do 4 kašike marmelade od brusnice, a možete i više uzeti ako volite. Nije potrebno da stavljate još ekstra šećer jer je ovako dovoljno sladak fil. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. Ohlađen biskvit izvadite iz pek papira i namažite marmeladom. Ja sam za premazivanje koristila marmeladu od brusnice bez komadića, međutim to nije potrebno, možete koristiti običnu. Biskvit ćemo zarolati sa duže strane, a preko puta te strane ne stavljajte previše kreme jer bi vam na kraju mogla iscuriti. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee. Pomoć pek papira zarolajte biskvit čvrsto,
Roladu ostavite na pek papiru, a zatim pripremite još jedan list aluminijske folije na koji prebacite cijelu roladu skupa sa pek papirom. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know. Nakon što se biskvit 2 sata u frižideru hladio, izvadite ga, slonite foliju i pek papir i sad ga možete posuti šećerom u prahu, a možete i namazati slatkim vrhnjem, to je vama po želji. Mi smo inače ljubitelji klasične varijante, znači samo sa šećerom u prahu, jer je ova rolada toliko ukusna da vam nije ništa drugo potrebno. Rolada se najmanje 2 dana drži u frižideru ako je ne pojedete prije. Još jedna mala informacija u vezi brašna. Brašno od heljde nije isto kao integralno brašno. Brašno od heljde je prilično lagano, a to ćete osjetiti kad ga dodirnete rukom, da je konsistencija sasvim drugačija. Pa se može lako desiti da će se ovaj rolad svidjeti i osobama koje inače nisu ovu vrstu brašna nikad koristile ili možda nisu bili ljubitelji.